Ki Jawa tah na koi phai te tam ko khana koi phai. 이선에 꼭 하나 나가고 Ga singi san ko khana ga tam 그거 까이다 한다고 Ya mai chok tong na. Good morning हेलो दोस्तों सबको स्वागत है मेरी न्यू चैनल पे और मेरी न्यू वीडियो पे और आप सबको सब्सक्राइब कर लाइक करो और कमेंट प्यारा सा कमेंट करो दोस्तों आप सबका सपोर्ट चाहिए मैं तमना बगा बा गुड मॉर्निंग sedang ya ga sada mana ni baca kita ya mai chok tong na good morning puga abdutana namulaga welcome to my channel ini lah bang khalanga are o chena mo no khagai no khagai dia to roma mo to la ta dia to ta bok la masa pasta mo share climate tayo sadong phachu na ji congress na tha la bayap song ini boro thanai dor to saimana tin tambat ini gake hande charu thanai de abon tiar khai tong uri jumboy halai sinai tau kai 400 halai sinai sab 400 ro thang gomeng ni sadi sab gomeng kan tapuli je sar samai ro hatong bo maren tungjak tini kita oke abno do kita tabo hinang oi ko lama bo sam tongbo mane hai ro ko sika lama bagai Nga yang wo menai simion wo ngai ba thana ngai na chini sai re na chini nai ngai ba thana nai tu sai pegam ko ini bosla simion bo awa ekdom kakak kai lam lama ro selama tunggu lama itu oleh to lama jaga ni to lawa pai di jak ngai it phari kangke ngai aga sori ngo pai phari kangke goti peketa ini tao mo lama pai sate ai me dengan yang yau sudah ngabla phari ngo lo lok finally sok kya no tini getan phai na sagre 나 भाई गिर भाई छंदा गिर सब Ki Jawa tah na koi phai te tam ko khana koi phai 이선에 꼭 하나 나가고 ga singi san ko khana ga tam 그거 까이다 한다고 cái ni mong che sai ga ni mong tam ni mo 시미야 simina dewa maro kun kure tu wan saro neng bo kelas por tong tabo kelas 2 tu na apa nge kai tini to sanan din seng tini kai to ni sibon sa ko khana ga nyai jotona nanti berkham tabo ke sa spaye sa bija pai no thale jogo thangla to mane ang thai ju thang to mai lang thabo no gia tini thangpro bo na siklang bo khana na da sia ki klang thongo sa sala boda la na la mana simio ang thabo na sik sa sing iklang go to khana ki ka bo da di no ga sabai to ka kai ang na sta sing bo khar simio सबको स्वागत है मेरी ब्लॉग पे और अभी मेरी माँ धान काट रहा है देखो यहाँ पर तो फैन रॉक मार रहा है तुमको हेलो दोस्तों तो अभी मैं मेरी बकरी और जो गुरु लेने के लिए आ चुका हूँ घर पे ले जाऊंगा तो देखो घर ले चलो बोल रहा है इससे हम अभी घर जाऊंगा अरे तो मेरे प्यारे दोस्तों आज का ब्लॉग यहाँ पर एंड करता हूँ अगले ब्लॉग में मिलते हैं तुम सबको बाय बाय